Morate da se sklonite u Srbiju, i ti i sinovi. Ovaj put Nadvojvoda je pogođen. I Vojvotkinja. Dosta budalo. Ili još neko bio s njim? Srbin. On kaže Srbo-Hrvat. Ovo je sramota za državu, kako ne razumijete? Polako, Cisler. To se širi kao zaraza. Šta je to? Spiskovi. To su sve Srbi koji su internirani tu dole. Povijest generacije govorit će o ovoj parnici. Naš cilj je ujedinjenje. Dobro, kaži mi, kakav si ti to anarhista kad prizivaš kralja? Jedno je kralj, a drugo je kralj Petar. Hoćete reći da se on sprda s nama? Murate, oči moje, znaš li ti, bolan, kako prođe Murat na Kosovu? Prođi. Straža! Nije mi jasno. Zbog politike. Zato što hoće da opravdaju rat. Ali mi smo pravna država. A ja, evo, opet fotografiram taj princip. Sačekao sam da slikam sada sa tim bradama i zarasle da izgledaju kao kodlaci. Meni ne treba odbrana. Ja sam osvetnik. Vi ste namjerno pucali da usmrtite Nadvojvodu. Jesam. Čovjek je German, protivnik velike ideje Jugoslovena. Ko je prvi inicijator atentata? Ja. Ja sam prvi. Duvan. Čija god je guzica sjela na Bosnu, prsle, pa će prsnuti Švabina. Njegoš. Rekao sam ti da ovo nije obično suđenje. Je li ovo zvanični izveštaj prvog dana suđenja? Ne pita se Bog, nego Austrija, a sila Boga ne moli. U šta vi vjerujete? Ne znam više. I? Šuti.